Medina me sebi zove, dan Muhammed gdje počiva, toliko ga volim Bože, ali srce ljubav skriva, ali srce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripada samo Allahu dželle šanuhu. Salavat i selam, mir i blagoslov na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poštovani i cijenjeni džemata Ansi, draga braćo i poštovane sestre, sa današnjim danom ispraćamo mjesec Ramazan, najvrijedniji mjesec u islamu. Allahovom voljom smo se trudili da što više budemo u ibadetu, u postu i da što više činimo hajr dobrih dijela, moleći Gospodara da nam ona budu kabul i primljena. Mi se nadamo da ćemo iz Ramazana izaći kao bolji vjernici i kao bolji ljudi i da nećemo posustati u našem vjerovanju i našim ibadetima nakon Ramazana. Bliži nam se Ramazanski Bajram koji označava najveću radost i prekid posta muslimana širom svijeta. U ime džemata Ansi ja vam od srca želim čestite i sretne bajramske dane, da se što više potpomažemo i volimo u njegovo ime kao braća i sestre. Bajram šerif Mubarek olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.